Ngiyanibingelela bazalwane egameni elihle lenkosi uThixo Jesu Kristu. Igama lami ngingosibu Mchunu. Today sizobe sibheka ke into ezibaluleke kakhulu as nitholile lama DVD. Ayachaza ukuthi ke sikhuluma ke ngophawu Lwesilo. But before singene kuma lessons zethu ngoba le topic esodila nayo ngesikwazi ukuthi sikhave ngelesson eyodwa, so there will be a number of izifundo ezoqhubeka maybe ezo6 5 6 lapho, so that sizokwazi ukuthi ke yonke into siyazi kungabe khona okuzosala, ngiyabo. So as I've said ukuthi ke sidila lana nophawu Lwesilo, ukuthi ke uphawu Lwesilo luyini. But before singene kuphawu Lwesilo, kufanele sazi ukuthi isilo siyini, ngoba asikwazi ukuthi sikhulume ngophawu isilo singasazi, because isilo Yesu kufanele sichaze ukuthi uphawu laso luyini. And bazalwane, lento esokhuluma ngayo ibaluleke ngalendlela emangalisayo, ngoba mangabe uzofunda incwadi yesambulo uchapter 14 uverse 9 noverse 10, mangabe sofunda uthi ke yalandela enye ingilosi yesithathu ithi ngezwe elikhulu, uma ekhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso, elwamukela futhi uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe, naye uyakuliphuza iwayini lolaka likaJehova likaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe, lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabuli phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kwewundlu. Now this is very serious bazalwane, as nizwe ukuthi lento yophawu Lwesilo ne image yesilo njoba iverse likhuluma nje liyachaza ukuthi should wena wathola lolu phawu Lwesilo noma wakhonza umfanekiso waso, uzothola ulaka likaNkulunkulu olungaxutshiwe. Ngamanye amazwi kukhulunywa ngolaka laNkulunkulu olungena musa, ngamanye amazwi. That is how serious uNkulunkulu bazalwane is ngalendo le, and kubalekile ukuthi siyazi kulesikhathi esiphila kusona. Now manje sizobuza usuzoqhubeka la ne study sethu. We want to find out bazalwane njoba soqhubeka nje, mhlawumbe ngifuna ukuthi ngimention ukuthi this is not a preaching noma ukushumayela lokho noma intshumayelo bazalwane. Sizofunda lena iBible study bazalwane. So ngiyazi ukuthi iningi lethu ungathola mhlambe asikho acquainted nokuthi sifunde kakhulu mhlambe into ethinta iBhayibheli kanje, okunye mhlambe kuzosuke kube kusinde kakhulu, kodwa ke ngiyanxusa bazalwane ngomusa kaNkulunkulu ukuthi asibekezeleni kuze kufike egcineni. I can assure you ukuthi kuyothi mangabe siphela lezi zifundo lezi kuningi enobe nikhanyiseleke kona uNkulunkulu asibekele kona ezweni lakhe, because into esokwenza bazalwane la so besibuka isiprofetho nokuthi sigcwaliseka kanjani. So besibuka isiprofetho and so besibuka nomlando futhi ukuthi history ngokwenzeka kwayo ngabe i-prophecy is confirmed in with history. Ngamanye amazwi, can we trust in uNkulunkulu ukuthi konke akushilo kwenzeka ngempela yini emlandweni? Na kanjalo ke we know ukuthi noma sesiqhubeka ne-history nokwenzeka kwezinto emhlabeni, we can know ukuthi singaba nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uthembekile, ngoba konke kade kushilo ukuthi kuyokwenzeka kwenzekile, na kanjalo lokwathe kuzokwenzeka ngempela. So ngamanye amazwi iProphecy ngendlela ebaluleke ngayo bazalwane isinika ukuthi sibe nesiqiniseko ngoNkulunkulu esimkhonzayo, simthembe kuko konke akushoyo, ukuze ngisho noma bekuthiwa athi asenzeni noma siyephi kube lula kuthina ukuthi simhloniphe, ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu uma wabe eshinto usho into ezokwenzeka njengokusho kwakhe. So ngamanye amazwi isibanale lo themba in the character noma kwisimilo sikaNkulunkulu noqiniseko yena nothando analo ngathi ukusinika lezi zinto zingakenzeki ukuze singalahlwa bazalwane. Now umbuzo wesoqala ngawo ulula nje before singene, ngoba ufuna sithole ibackground and then siye phambili. Now into ethi ke ngabe sesifikile yini ekugcineni komhlaba? That is a very important question bazalwane, umbuzo obalekile lo othi mangabe ucabanga omunye ngashesha uphendule kalula, kodwa uma ubhekisisa ngempela if sibuka izinto ezenzekayo emhlabeni manje
zikhomba kona ukuthi khona into eshaya amanzi, khona into engathi izokwenzeka enkulu uma ubuka ngendlela ekwenzeka ngayo imvelo, abantu nazo zonke igameke ezenzekayo kumnotho nani zonke zikhomba into esingayazi ukuthi yini ezobe isiphetho sayo mangabe usuku ubuka ngeso lomuntu. But kodwa into emnandi ukuthi izwi laNkulunkulu liyasinika igameko ukuthi zizokwenzeka kanjani ande uJesu abuye noma ande umhlaba uphele. Now ivesi sokuqala ngalo lapha yana litholakala kuMateyu isahluko u24 uverse 6 noverse kuya kuverse 8. Uthi niyakuzwa izimpi namahemheme ezimpi, bekani ningethuki ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke, kepha ukuphela kobe kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba, izindawo ngezindawo, kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. Now le verse leli uJesu la ekhulumayo la, uJesu mangabe ekhuluma la usuke uphendula abafundi bakhe kumbuzo obuziwe ukuthi bayobona kanjani mangabe isikhathi sesiphela. uJesu uyabaphendula ke ubanika ke idiscourse ezechaza ukuthi yini ekwenzeka ande kufike ukuphela. Lapha yana kukhona kulela verse mangabe especially uzolithola mhlambe kulama versions lawa esingisi esilungu ku King James version kanje, kulama verses kuedwe nezifo lapha ya ngamanye amazwi kwi original translation noma kusihumusho es original from ilokhuzana from Greek text ichaza ukuthi noma ieda ukuthi kukhona nezifo futhi as well eziningi ezobe zenzeka ngesikhathi sokuphela. So ngamanye amazwi uJesu mephendula la sithola lezi zinto zenzeka kuthiwa oqala kuzoba khona ukuvukelana kwemibuso, kube khona indlala nezifo, bese ke kuba khona ukuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. Now ngifuna sinotice abazalwane ukuthi lezi zinto ezimenshiniwe kade zazenzeka in the past in isolated events, ukuthi zenzeka lapha zenzeka nangalapha. But for the first time yabona isiqala lapha ku 2020 siza nganeno, siyaqala ukubona zonke lezi zinto zenzeka ngesikhathi esodwa, okuchaza ukuthi kukhona into engekho normal noma abnormal eyenzekayo efuneka siye ezwini laNkulunkulu ukuze sibone ukuthi ngempela kunjalo yini, ngabe sesifikile yini ngempela esikhathini sokugcina. Ngoba lezi zinto lezi sizibona zisho uJesu zenzeka each and every moment kulesikhathi esiphila kusona manje. Akusayona into eyenzeka nje in isolated events noma lapho nalapho, but sekuyinto eyenzeka kanye eyenzeka futhi frequently eyenzeka njalo kulesikhathi esiphila kusona. Now uma ubuka lana kwi-article le ekhonjiwe lapha eGuardian kuthiwa ngoba izizwe ziyakuvukelana, we know ukuthi ke kunempi eqhubekayo emhlabeni ye-Russia ne-Ukraine, ukuthi ke lempi le i-affecte into eziningi emhlabeni, i-affecte uoil, i-affecte even ukudla, zonke izinto ezibalekile, yenza ukuthi ukudla kunyuwe ngalendlela le. And uyacabanga ukuthi abantu abahlwempu ukuthi benze njani kulesimo esikanje ngenxa yalempi le enza isimo sibe worse. Kanjalo futhi mangabe ubheka not just that, mubuka nakwamanye amazwe ko Iraq kune civil war eyenzekayo. Njengoba ubona lapha ku Arab News ithi ke Iraq on a verge of civil war, protesters killed at Assad quits politics. Assad quits politics. Ngamanye amazwi sibona izimpi ezenzekayo eziqubukayo nako Iraq nako Ethiopia lapha yana ku BBC News nje nibuka nje Ethiopia civil war, why fighting has resumed in Tigray and Amhara. Ngamanye amazwi zonke lezi zinto lezi izimpi eziqubukayo, ezinye zikhona ezinye bazalwane that I could have included la, but lezi ezimbalwa nje engimfakele zona is just that nibuka ukuthi sikusiphi isikhathi ngempela. Nalapho Al Jazeera ithi ke in Taiwan's kinmen, people hope for calm and amid China tensions. For example lapha yana njoba sibuka nje kuleya article le ye Al Jazeera, we know ukuthi the tension between Taiwan ne China, iTaiwan ifuna ukuthi China ifuna iTaiwan ibuyele ngaphansi kwayo njoba kwakukhona kuqala, njoba kunjalo kuqala. So into ekanje ziya ngokuqubuka ezesikhathi siqhubeka. Not only that bazalwane,
Mabubheka lapha ya kuthiwa kube khona indlala. As you can see in the article ithi ke global food crisis. It's a 50% crop loss likely due to drought, German farmers say. Ngamanye amazwi kunesomiso esimangalisayo esenzeke eEurope into engakaze iyenzeke ngale ndlela le eyenzeke ngayo koma imfula emkhulu ehamba khona imkhumbi and ukudla kwakhona food production ukukhiqizwa kokudla kwabasengcupheni ama prices ekudla kwanyuka kakhulu ngenxa yalezi igameko zesomiso into ekade ingavamile ukwenzeka eEurope into kade siyithola lapha koAfrica koAsia na kobani but we've never seen asikaze sibone i-drought le affecta abantu ngalendlela le eyenzeke ngayo ko-Europe. Bazalwane kulesikhathi we are going to be looking at ivideo la ekhuluma ngesimo esenzekile around the world esenzekayo around the world ngenxa yani yokunyuka kokudla emhlabeni wonke ngenxa ye-war ngenxa ye-pandemic le kade sinayo isifo lesekuthiwa i-COVID-19 so ngicela silalele la ukuze sithole ukuthi kuthiwani. This report is about an alarming trend, rising food prices from grains to cooking oil, the price of basic staples skyrocketing across the globe. The reason for this is the war in Ukraine and droughts fueled by climate change. For countries, this is an alarming situation. Price hikes are worsening already existing food crisis, fueling protests in several countries across the world. In Argentina, thousands of farmers protested in Buenos Aires. This was against President Alberto Fernandez. His policies to curb inflation have been slammed by the agricultural sector. In the first 4 months of 2022, prices in Argentina rose to 23%. This includes a 6% jump in April. Things got so bad that people took to the streets. It's called Federal March for Work and Salaries. They demanded jobs, security, and a basic living wage. A typical family made up of 5 people must spend around 80,000 pesos to survive. We see that Argentines do not earn that much money, they earn much less. So we are at a time in which the population is living below the poverty line, and many residents in Buenos Aires and the rest of the provinces are poor. This national march is to speak out on this. Son pobres. Entonces, bueno, esta marcha federal un poco viene a mostrar esto. Not just in Argentina, people took to the streets all across Latin America. Protests continued in Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, as people slammed the rising cost of living. In Greece, thousands took to the streets, their complaints same. A surge in energy and food prices. Greece's annual consumer inflation accelerated to 8.9% in March, hitting its highest level in over 27 years. The wages are meager in comparison to the rising prices at the current time. The people are exhausted. There is a serious problem here, and this crisis is bringing Greek society to its knees. Right, bazalwane esibonile ivideo lapha ya. Siyabona ukuthi kunama protests, kunembhikisho ekhona enzeka around the world. In South America, the Middle East, in Europe, kanjalo kanjalo. Khona namanye nezinye indawo ezingabalwanga la ekwenzeka khona lo mbhikisho lo. Abantu bayakhala bazalwane, bakhala ngendlala. Isimo sendlala sibi imhlaba wonke this time. I-pandemic ekuyona eqale lento le kwalandela ke nalempi yase-Ukraine le ephakathi kwe-Russia ne-Ukraine. So uningi bazalwane okuba ama-contributing factors nalento abayibiza ngokuthi climate change kanjalo nani. But ke as we can see ukuthi la mesiqhubeka siya lapha kwi-Al Jazeera as sibuka lapha kuthiwa ke US state hit by extreme drought face more water cuts.
So lento ye drought noma lento yosomiso ayikho isolated eEurope kuphela bazalwane, but sithola nako USA as well. Nase China futhi njengoba sibuka lapha kuthiwa China's drought threatens nations' energy, food and economic security. Kanjalo nase China kunesomiso futhi khona kunendlala emangalisayo kunokushoda kokudla bazalwane. Kanjalo nase Africa lapha kuthiwa ke Horn of Africa drought could go on for 5th season, UN weather body. According to UN lapayana, it's at least 10 million children are suffering in the Horn of Africa region as 4 rainy seasons have failed in the space of 2 years. Ngabanye amazwi abantu bayafa bazalwane. Uma buvulo Al Jazeera BBC siyayibona lezi zinto zenzeka bazalwane ukuthi something is happening emhlabeni wethu. Khona into embi eyenzekayo and ngazi ukuthi yonke into ifuna nje ukuhlephuka. Ngikubeka mhlawumbe ngikubeka kanjalo ngendlela isimo esiyona. Umuqhubeka naye iCovid laphayana, we know ukuthi kade kune pandemic laphayana noma ingakapheli inya, but kodwa ke there are still signs ukuthi ke isakhona kungaba khona iresurgence eyenzekayo ngoba khona ama variant amaningi akakhulunywa ngayo in the past, and there might be another one evukayo ama ochwepheshe basho njalo. But siyabona ukuthi ke lempi le isakhona yalesifo lesi esinqoba umhlaba wonke. For the first time bazalwane sithola isifo esivala umhlaba wonke. The whole world bazalwane umhlaba wonke waba lockdown. And into esingakaze sibone soke lokho sabakhona emhlabeni. Into ekwazi ukuaffecta wonke ama economies omhlaba wonke, eaffecta wonke umuntu okhona emhlabeni. Really bazalwane, this has to be a fulfillment noma ukugcwaliseka kwesiprofeto. Ayikho enye indlela esingayibona ngayo uma bese uhlanganisa zonke lezi zinto uJesu akhuluma ngazo. Kuthiwa ke laphana ku-Express kuthiwa ke mystery tomato flu outbreak sparks panic as children suffer monkeypox like symptoms. Kanjalo ne-monkeypox lapha kuthiwa second monkeypox strain found in the UK. But since that time baningi abantu asebe-infected by this monkeypox. According to ama articles esiwatholayo nasendabeni uma besibuka nama updates esiwathola ke kwi-World Health Organization. So zonke lento lezi zikhomba ukuthi we are living in a difficult time. Siphila esikhathini esinzima kakhulu bazalwane. uNkulunkulu asitshelile ngaso kodwa ngamanye amazwi besingadingi ukuthi sibe surprised by izinto ezenzekayo ngoba uJesu esengamakholwa ubesixwayisile ukuthi uma sesifika esikhathini sokugcina nawo ama signs enizowabona, and mase niwabona lama signs uJesu into ayishilo lapha kuMatthew uthi anowazi ukuthi uqala kosizi lokho. Ngamanye amazwi lento esiyibona bazalwane kusayisiqalo sosizi oluzayo. Noma zibhlungu kangaka abantu befa in their millions, kodwa uthi uJesu kusawuqala, which means we need to prepare ourselves spiritually ukwazi kumelana nalesikhathi esiyakusona. Uma sibheka ke lapha namanye ama diseases kuthiwa New York declares state of emergency over polio. Ipolio isifo caca ukuthi sanqotshwa kudala, but lapha eNew York sesibuye saqhubuka futhi isifo sepolio. Kanjalo neEbola laphayana ku-Express kuthiwa ke Ebola outbreak disease re-emerges as fears grow, protests may hamper World Health Organization's response. NeEbola lapha eAfrica nayo kanjalo. Not only abantu aba-affectwa ke izifo, but you can see laphayana ku-News 18 kuthiwa ke lumpy skin disease, over 57,000 animals dead. Can new virus spread to humans? News 18 explains. Ngamanye amazwi kunezifo eziqubuka elwaneni manje. Besivele zikhona njengo bird flu nani, but sekunovalo olusha manje, a new fear yokuthi izifo lezi ezihlala elwaneni noma eziqubuka elwaneni sezingakwazi ukuthi zitransfereke ziyogulisa ngisho nabantu imbala. As we can see ukuthi noma kuthiwa iCovid kwathiwa iqale elwaneni kanjalo zonke lezo zinto lezo zikhomba kona ukuthi there is a great fear manje yokuthi izifo ziyasuka manje elwaneni ziza kubantu kanjalo nokuzamazama kumhlaba. We can see laphana ku the states kuthiwa no break from earthquake as the 1st in August is confirmed in the Columbia area. Kanjalo nalaphayana eJamaica kuthiwa more than 450 earthquakes recorded in Jamaica in 2021. 450 earthquakes bazalwane. Ukuzamazama kumhlaba lokhu okurekhodiwe oku 450 just eJamaica alone. Njengoba nibona nase Colombia as well, nalaphayana eTurkey as well. Kuthiwa ke 2 earthquakes rock Turkey Aegean region, no casualties.
kuthiwa ke akukho ofile but there were earthquakes as well. Ngamanye amazwi uJesu nje into ayishilo ukuthi kuzoba khona ukuzamazama komhlaba in diverse places noma in different places noma endaweni ezihlukahlukene lokho kusawu ukufulfileka noma ukugcwaliseka kwesiprofetho uNkulunkulu akhulume ngaso. Lapha siyabona futhi ePakistan kuthiwa ke a third of Pakistan is underwater amid its worst floods in history. Here's what you need to know. Lapha yana ke ku-CNN kuyachazwa nge flood noma ngeyikhukhula emangalisayo ezibulala inqwaba yabantu za destroyer inqwaba yezinto bazalwane. Not only that but kodwa kube nezifo eziqubukayo njengo cholera ngoba uyazi ukuthi uma kade kunesikhukhula eziningi amanzi ehleli engadraineki ukuthi kugcina sekukhona no mosquito abaspreader izifo ezihlukahlukene kugcina kulimala into ingane kakhulukazi nabantu begula bebulawa ke manje hayi ikhukhula but ama effects noma umphumela wazi ikhukhula njoba izifo zikwazi ukuqubuka emva kwamade kukhona ikhukhula eziluhlobo ezimangalisa kanje. We know ukuthi ke nase KZN as well kuthiwa ke lapha yana ke KZN floods worst natural catastrophe in sometimes 104-year history. Siye saba nekhukhula bazalwane la kwaZulu Natal ngo 2022 ngoApril la khona futhi kwafa abantu abaningi mebesho bathi ingenxa ye climate change but ke uNkulunkulu ukhulumile ezweni lakho ukuthi ngokwanda kokubi izime kanje ziyobe zenzeka but it's not ukuthi uNkulunkulu uye owenza lezi zinto lezi zenzeke but it's just that asenayo idefense ngenxa ukuthi uNkulunkulu simhlubukile usathane ke uvela azenzele into ayithandayo abulala abantu ngendlela ezihlukene. Nalana futhi ku NBC to a climate disaster of biblical proportions kusakhulunywa ngayo le lokhuzana le flood le and kuthiwa ke I damage yenzile it's in 10 billion wamadola and mase uyiconvert leyo mali uyizisela kwiRand angazi amabhillion amangaki la kukhulunywa ngayo labazalwane umonakalo owenziwe ilezi ikhukhula lezi. Uqhubeka lapha kuthiwa ke record temperatures, raging fires, a strained power grid, California heat wave in full effect. Ngamanye amazwi heat wave le edala enza ukuthi imlilo iqubuke nako Croatia kanjalo kuthiwa Croatia records more fires casualties this year. Nalapha futhi ku BBC to climate change, staggering rates of global tree losses from fires. All these things zikhomba kona ukuthi kunama disaster enzekayo. Whether ama disaster ezifo, ama disasters omnotho, ama disasters emvelo itself konke kukhomba ukuthi ke sisesikhathini esinzima. Now yini enye ke econfirmayo besides ukuthi uJesu ushilo kanye sabona nefulfillment ukugcwaliseka kwalezinto uJesu ayikhuluma ngazo. Uma ufunda kuDaniel incwadi yaDaniel chapter 2 sithola isithombe segolide lesasaphupha inkosi uNebukadnezar. Sathola ukuthi isithombe lesegolide lesithombe lesaNebukadnezar asiphupha sasinekhanda legolide sinemahlombe nengalo zesiliva kubeke ithusi amathanga ethusi kube imlenze yensimbi bese kuzoba inyawo zixube insimbi nobumba. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mangabe ekhombisa uNebukadnezar inkosi leli phupho leli ukhombisa ukuthi yimiphi imibuso eyalandelanayo before kufike umbuso kaJesu ongekuphele uchithwe umuntu. Ngamanye amazwi siyabona lapha ukuthi umbuso oqala weBabylon ngalekhathi ethola iphupho uNebukadnezar wayinkosi yeBabylon. iBabylon wawuwona umbuso wawuphethe yonke imibuso emhlabeni ngalesa sikhathi. Emva kwawo kwalandela ama-Medes nama-Persians ewona abusa nawo as well enqobe iBabylon. Kwalandela ke umbuso wethusi kwakuyi umbuso wama-Greeks. Siyazi ukuthi ihistory laba bayifundile ngesezwa ngo-Alexander the Great oyena inkosi eyincane yaseGreece eyanqoba umhlaba at a young age. In his early 30s wayesemnqobe wonke umhlaba all known world ngaleso sikhathi leso. Emva kwakhe uAlexander the Great kumbuso wama-Greeks kwalandela ke insimbi umbuso wamaRoma. Umbuso wamaRoma ke nawo ke wabusa umhlaba wonke. Sakukhumbula ukuthi ke ngenkathi uJesu efika emhlabeni ezalwa umbuso wamaRoma oyiwona owawubusa umhlaba ngaleso sikhathi leso. And then sathola ukuthi emva kombuso wamaRoma umbuso wamaRoma akawuhlulangwa isizwe wavele wahlukana wodwa. Wahlukana waba divided into 10 divisions esocover later mangabe sesidila neprophecy nokujula kwayo ekhambeni kwesikhathi. But sathola ukuthi kulesi sikhathi lesi sobumba lesi kusona
nensimbi kuthiwa kwaqhamuka itshe lingalethwanga umuntu lelitshe lashaya inyawo zalesi sithombe lesi lelitshe lasenza lesi sithombe sanyamalala sabo uphisa saphela kwangabonala nokuthi sayisaba khona and kuthiwa lelitshe lakhula labo umbuso lakugcwala umhlaba wonke lelitshe leli lisignifya umbuso kaJesu ngamanye amazwi lelitshe lifika ekubuseni kwalamakhosi lawabusa after umbuso waRoma usubusile wadlula wangena ke part of ibumba nani nensimbi which means umbuso waRoma wokutha isakhona element yakhona but imixwe nobumba lokho nalawo ama details alapho sizazowakhava futhi later ukuthi achaza ukuthini but into esikubona esithola abazalwane ukuthi njengoba siphile lesikhathi itshe leli lombuso kaJesu lifika lizoshaya lizochhoboza lesi sithombe ezinyaweni okukhomba ukuthi bazalwane lesi sithombe lesi it was a timeline esikhomba ihistory yomhlaba nokuphela kwawo nokuqala kombuso kaNkuluNkulu oyobuso uNkulunkulu ayobusa engunaphakade khona so lento le ikhomba ukuthi siseduze ngalendlela emangalisayo kombuso kaNkulunkulu ukuthi ufike ngamanye amazwi uJesu bazalwane angafika noma yini ngendlela ekhuluma ngayo but ke kunama events ambalo sokungena kuona ekufanele sidlule kuona before uJesu abuye eze la emhlabeni uthi mangabe echaza uDaniel 2 verse 44 verse 45 uthi ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa nobukhosi bawo obungeke bushiyelwe abanye abantu kepha uyakuchoboza uqede yonke lembuso wona uqobo ume phakade njengalokho wabona itshe ukuthi laqheshulwa entabeni kungezandla nokuthi lachoboza insimbi nethusi nobumba nesiliva negolide uNkulunkulu omkhulu uyazisile inkosi okuyo kuba khona emuva kwalokho iphupho liqinisile nencazelo yalo iyiqiniso ngamanye amazwi uDaniel utshela inkosi iphupho layo liphuphile ukuthi yini ezokwenzeka and yakhuluma lapha uyakhuluma lapha uDaniel mangabe echaza ukuthi ke uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa iwona umbuso kaNkulunkulu lo oyomiswa ingunaphakade now why uNkulunkulu ezoqeda lembuso le ingoba lembuso le ayikho ecebeni likaNkulunkulu ngenkathi edala lomhlaba but ke sizongena ukuthi ke in what sense now before singene ke bazalwane la kwi cracks yesifundo sethu ngoba bengisasinika ibackground bazalwane ukuthi si understand ukuthi siphile esikhanyeni sokugcina ngoba abaningi they don't believe abakholwa ukuthi siphile esikhanyeni sokugcina so I had to put a prophecy la kaJesu ngibheke nama events lawa enzekile ukuthi ngampela akhomba ukuthi isikhathi esiphila kusona akusona isikhathi esinormal siphila esikhanyeni sokugcina esixwayisiwe ngaso ukuthi uma sesibona izinto ezikanje zenzeka sazi ukuthi ukuphela sekuseduze umbuso kaNkuluNkulu usuzofika masinyana now uma singena bazalwane sizodiscussa ngendaba yophawu Lwesilo nesilo ukuthi sunguba we need to go back fune siye emuva sizobheka bazalwane ukuthi yonke lenqushunqushu esikuyona namhlanje yokubufa nesono elidela ekuthini sizifike la kufika khona usilo nophawu Lwesilo ukuthi yonke lento le iqalaphi kumele bazalwane sibe nayo information ukuthi yonke lento le iqala kuphi nendawo and umbuzo impendulo yalo mbuzo ithi yonke lento le iqale eZulwini kwi presence kaNkuluNkulu uma sifunda uIsaiah 14 verse 12 kuya ku 14 uthi yeka ukuwa kwakho eZulwini khwezi elikhanyayo ndodana yomusa nokunqunyelwa kwakho phansi wena owawuthobisa izizwe wena wathi enhlizweni yakho ngiya kukhuphukela eZulwini ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi phezulu kwezinkanyezi zikaNkuluNkulu ngihlale entabeni yomhlangano ngasekugcineni kwasenyakatho ngiya kukhuphuka phezulu kwezindawo eziphakemeyo zamafu ngizenze ngibe ngangophezulu konke lamazwi bazalwane akhuluma ngoSathane at that time uSathane wengabizwa ngokuthi uSathane but we uLucifer now who is uLucifer noma ubani uSathane
Uma sibuka iBhayibheli bazalwane likhuluma ngoSathane as ingelosi enkulu eZulwini. Wayingelosi enkulu kunazo zonke ingelosi ezazikhona eZulwini. And uyambona lapha ukuthi ke uyakuphakamisa isihlalo sakhe sobukhosi. Usho kanjalo okuchaza ukuthi kukhona irole uNkulunkulu ayimnike yona ye-leadership eZulwini njengekherubhi elisibekelayo. Uchaza kanjalo incwadi kaHezekeli esongena kuyona ukuthi lengelosi ngendlela enkulu ngayo yaba enhlizweni yayo lengelosi ethu Lucifer ukuthi ke ibe njengoNkulunkulu ibe njengophezulu konke. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akanikanga sidalwa ukuthi sibe njengoNkulunkulu in terms of ukuthi sibe neauthority enjengeyaNkulunkulu. Akekho nikwe asikho sidalwa esesinikwe, although Lucifer wayinikwa amandla enikwe ukubusa enikwe yonke into onganikwa yona angayinika yona uNkulunkulu isidalwa sakhe esithandayo esasiphezulu kunazo zonke ezinye izidalwa ukuthi wayengekaza abunike uNkulunkulu. So lento ayifuna uSathane ekubene ephiwe into ezinhle kangaka uNkulunkulu wawugovu bodwa obafika enhlizweni yakhe enikwe zonke izinto. Siyathola lana ukuthi uIsaiah ukuchaza isimo sakhe into eyenzeke enhlizweni yakhe before iphumele ngaphandle ukuthi ke lengelosi le yathi ngoba lakhini kubukhulu yafuna ukuzothatha engazange yanikwa kona. Ngamanye amazwi ayanelisekanga iloku uNkulunkulu ayinika kona. Muqhubeka lapha uHezekeli 28 uverse 13 ka17 khulunywa ngayo lengelosi le ekuthiwa uLucifer ekhambeni kwesikhathi eyagcina isibizwa ngokuthiwa uSathane. Uthi mayichazo eZekeli uthi wawuse Eden insimu kaNkulunkulu onke amatshe anqabileyo ayeyisibekelo sakho isadiyu netopaz nedayimane neshohamu nejasper nesafire nesiramagido nekrisolite nezivunulo zakho nezisekelo zamatshe zaziyigolide zilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho. Wawuyikherubhi eligcotshiweyo elisibekelayo ngakubeka waba sentabeni engcwele kaNkulunkulu wahamba phakathi kwamatshe omlilo wawuphelele ezindleleni zakho kusukela osukwini lokudalwa kwakho kwaze kwafumaniseka ukungalungi kuwe ngobuningi bokuthenga kwakho wagcwalisa ngobudlova wonile ngalokho ngakulahla ungcolile entabeni kaNkulunkulu ngakuchitha wena kherubhi elisebekelayo ungabikho phakathi kwamatshe omlilo. Inhliziyo yakho yakukhumala ngobuhle bakho wonakalisa ukuhlakanipha kwakho ngokukhazimula kwakho ngikulahlele phansi ngikubeke phansi kwamakhosi kuba kubona. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uchaza ngesimo saLucifer emdala uthi ayikho into enhle uNkulunkulu ayicabangile ayengazange azayifake kuLucifer. Uma ngabe uzoyifunda kahle leya chapter leya uyathola ukuthi ziningi izinto uLucifer anikwa zona ezazizinhle wanikwa wonke amatshe ayinqabile zonke izinto ezinhle nokuchwepheshe nengqondo ehlakaniphe ngaphezulu kwazo zonke izidalwa ezazikhona ezayidalwa uNkulunkulu kwengilosi zonke zezulu. Ngamanye amazwi ayikho into lengelosi enganikwanga yona. Into eyashoda nje umngcwele noma ngingathi idivinity noma uNkulunkulu of which uNkulunkulu wayengekaza kwazi uNkulunkulu ukunika isidalwa ngoba uNkulunkulu abukho transferable bazalwane because uNkulunkulu is eternal. uNkulunkulu bazalwane iyona kuphela into uNkulunkulu angazange azayifaka kuLucifer ngoba wayengaza kwazi ukuyifaka but konke kuhle kwakunikiwe lengelosi le. But ekunikweni kwalengelosi kuthiwa ngenxa yani yobuhle bakhe kuthiwa inhliziyo yakhe kanjani yakhukhumala wazibona ukuthi ongcono nami angibe neauthority enjengeyaNkulunkulu nami ethi ezibona ukuthi ngendlela emuhle ngayo ezibona ukuthi meyiqhathanisa nezinye izidalwa zasekhaya eZulwini ukuthi asikho isidalwa eZulwini esasifana naye. Ngalo ndlela leyo wayizibona unique to the point whereby ezibona ukuthi angahlala esihlalweni sobukhosi kanye noNkulunkulu of which into engeke izikwazi ukwenzeka leyo kuyena ngoba wayenganikwanga lonto leyo ukuthi abe sesimene esikanjalo. So lengilosi ke yaqala ke yaba nesimo sokubhekilisha nalemizwa le emibi evukayo ngaphakathi kuyena ukuthi afune into engazange azanikwe yona
afuna ukugraspa into engazange azabekelwe yona but into kuyaNkulunkulu alone. So lengilosi ke yaqala ke yaba nesimo esikanje. Mangabe ubheka nje uba ebizwa kuthiwa icherub elisibekelayo. Uma ufunda uExodus ukukhuluma ke ngokwakhiwa kwethabanekele noma ithabanekele itende laNkulunkulu leli uIsrael ohamba nalo kulo 40 years ohamba ehlane. Kwakuthiwa uMoses akakhe umphongolo wesivumelwano. Lo mphongolo kuthiwa uba wawunesihlalo somusa ngaphezulu kunamakherubhi awuthula phaya. Ayebhekene evule impiko zawo. Kuthiwa ke uSathane njoba kuthiwa amakherubhi lawa wayedwa lelo kherubhi lawo eZulwini in the presence of God. Kuyena osibekela inkazimulo kaNkulunkulu ekhaya eZulwini. Kuyena ishikayina glory noma inkazimulo le emangalisa kaNkulunkulu. Kuyena o reflecta yona. Ngamanye amazwi sakhumbula uMoses entabeni efuna ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu amtshengisa umhlane wakhe. Wathebuya uMoses entabeni wabuya enobuso obukhazimulayo. Kwafuna agqoke iveli ukuze abantu bakwazi ukuba naye ngoba base bemsaba egcwele inkazimulo kaNkulunkulu eyaba transferred from uNkulunkulu umhlane kaNkulunkulu yabasebusweni bakhe. So kanjalo noLucifer wayethi mangabe esethola inkazimulo emangalisa kaNkulunkulu mase engilosini and reflect that glory, that character noma leso similo sikaNkulunkulu kuzona, and ingelosi they basked in that glory. And we Lucifer wayebekele to defend that honor kaNkulunkulu ekhaya eZulwini. But ikatholakala ke la ukuthi lo ofuneka kube uye o defender umthetho kaNkulunkulu isimilo sakhe eZulwini kuyena otholakala ewuflathela. And i-version yesilungu mangabe ichaza ithi until iniquity was found in you, meaning ukuthi mangabe uchathathela igama leli from the Hebrew noma is Hebrew likhuluma ngokuthi lawlessness, ungabi namthetho. Ngamanye amazwi uLucifer waye defender umthetho kodwa watholakala lo mthetho kufanele ngabe udefender kuyiwona enze njani alwa nawo umthetho kaNkulunkulu esezulwini. Njengoba ubona lamakherubhi awu2 nje ame phezulu kwesihlalo somusa, phansi kwesihlalo somusa kwakhona imiyalo kaNkulunkulu eyishumi ezibhebhene ezimbili zamatshe. So ngamanye amazwi lengelosi le yayinomsebenzi omangalisayo ekhaya eZulwini ewafuneke iwenze, but egcineni yatholakala kuyiyona eflathela isimilo sikaNkulunkulu ilwa naso. And what were the results of that? Yini umphumela ke owenzeka emva kwalokho? Siyathola ukuthi ke muzofunda ke isambulo chapter 12 verse 7 ke 8 uthi ke kwase kuba khona ukulwa eZulwini. uMikhayeli nezingelosi zakhe balwa noDraco. uDraco walwa nezingelosi zakhe, kepha kabaze banqoba, nendawo kayabe isafunyana eZulwini. Wayesephonswa phansi uDraco omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye. Lana bazalwane yathi qala lento kuLucifer eZulwini wayi-entertainer le thought yokuthi angaba nesihlalo singangosaNkulunkulu. So ke ekhambeni kwesikhathi uLucifer wagcina according to usambulo la chapter 12 kuthiwa wagcina umhlebi. Ngamanye amazwi uSathane wafuna ukuthi abe neqembu lakhe eZulwini elizosympathize naye noma elizolandela lezenzo sakhe afuna ukusenza sokuthi aphakamise isihlalo sakhe sobukhosi. Ngamanye amazwi uSathane lo noLucifer lo kwaba khona ukukhuluma akwenza ezingelosini zikaNkulunkulu. And mufunda kahle uchapter 12 uyakutshela ukuthi kwagcina ingxenye yesithathu or i1/3 yengelosi yagcina iwile ilandele uSathane, ilandele yonke inkulumo yakhe nanto yonke ayikhulumayo as elwa nomthetho kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi izulu ekwakufuneka kube indawo enokuthula, enepeace la khona uNkulunkulu, kwagcina kuyindawo enobudlova ngenxa yaSathane, ukuthi uye owathi imbewu yesono idevelopa kuyena ngaphakathi, wayitshala nakwezinye ingelosi. Le mbewu yagcina yayi open rebellion, kwagcina lezi ingelosi lezi zivukela umbuso kanye noSathane, ziholwa uSathane uLucifer. So kwagcina kunempi eZulwini. Siyathola ukuthi uSathane wagcina njani elahliwe kanjalo, waxoshwa eZulwini.
ngenxa yesenzo sakhe. So lana ke siyathola ukuthi uSathane akaxoshwanga yedwa bazalwane, waxoshwa kanye nengxenye yesithathu yengelosi. Lezi ingelosi ke axoshwa nazo namhlanje siyibiza ukuthi amadimoni. Uma bekukhulunywa ngamadimoni akukhulunywa ngezilwane ezithize ezinempondo nomsila nani lento edepict uma ngabe ubuka ko TV naku media kanjalo. But kukhulunywa ngengelosi zaNkulunkulu nje ezaxoshwe eZulwini ngenxa ukuthi azange zaze zahlala endaweni yazo uNkulunkulu ayibeke kuzona. Zakhetha ukulandela inkulumo zikaSathane. UNkulunkulu uSathane ehleba ngoNkulunkulu ehleba kulezi ingelosi ukuthi they must rebel against umbuso kaNkulunkulu. Yonke lonto leyo izagcina ke zingxenye yalokuvukela kukaSathane. Now uSathane ke sexoshiwe keZulwini. Now zonke lesigameko lesibazalwane senzeka umuntu akakadalwa. Ngifuna sikunote lokho bazalwane ukuthi umuntu wenjani wengakadalwa at this time. Now uGenesis 1 verse 26 ke ku verse 28. Noma nje uqala uGenesis chapter 1 nje uhambe nawo verse 1 ukhulunya ngokudalwa komhlaba. uNkulunkulu uyawudala umhlaba ube muhle umhlaba ube ungabi nasici kuwo umhlaba operfect ngayo yonke indlela. uNkulunkulu adale enze nengadi yaseEden lapha kanjalo adale nabazali bethu bokuqala. Uthi lapha na verse 26 to 28 uthi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso waNkulunkulu. Wabadala uwesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalani nande nigcwalise umhlaba, niunqobe, nibuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. Ngamanye amazwi la uNkulunkulu esewudalela umhlaba wakhe omuhle, wadala uAdam noEva. Uthi mabadala uAdam noEva uNkulunkulu uthi asakheni umuntu ngomfanekiso wethu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ukhuluma nobani la? Ukhuluma nendodana yakhe uJesu Kristu. They are talking about creating umuntu ngomfanekiso wabo. And kanjalo bamdala uAdam noEva. Now nothi ukuthi bazalane owesifazane nowesilisa bobabili bawumfanekiso kaNkulunkulu. Hayi ukuthi indoda ayumfanekiso kaNkulunkulu kunowesifazane, but bobabili badalwa babomfanekiso kaNkulunkulu. I hope we note that bazalwane. Now mangabe uqhubeka lapha yana ke kule part ebalekile highlightiwe. uNkulunkulu wathi esebadalela umhlaba wabadala nabo. Wathi ke ababuse phezulu wonke umhlaba. Ngamanye amazwi uAdam noEva yibo ababekwa baba ama leaders or the princes of this world. Yibo ababekwa ukuthi babuse umhlaba bebekwa uNkulunkulu. Umhlaba akuwona wabo uAdam noEva, but iauthority yonke uNkulunkulu wayinika bona ukuthi kube yibo abazobusa in his stead, abazobusa esikhundleni saNkulunkulu. Wabadala kanjalo uNkulunkulu wababeka ukuthi ke babuse umhlaba. Yaqhubeka laphana kuthiwa ke uNkulunkulu athi ke uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu kuGenesis chapter 2 verse 7 9. Ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya okuphila, umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. uJehova uNkulunkulu watshala insimi eEden ngasempumalanga wambeka khona umuntu amenzileyo. Jehova uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke ebukekayo, emihle, edliwayo, nomuthi wokuphila phakathi nensimu, nomuthi wokwazi okuhle nokubi. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wathi sebadalile wabenzela ingadi yaseEden la yayinhle khona kuyiparadise, kunayo yonke into ongasuyicabanga phakathi izihlahla ezinhle, ilwane, imfula, all vegetation ongasuyicabanga enhle. But uNkulunkulu kuthiwa ke phakathi nensimu wabeka izihlahla ezimbili. Isihlahla sokuqala kuyisihlahla sokuphila, bese kuba ke isihlahla sokwazi okuhle nokubi. Very important bazalwane. Kule sihlahla sokuqala ngamanye amazwi uNkulunkulu wathi kule sihlahla sokuqala isihlahla sokuthi niphile kusona. Ngamanye amazwi impilo yomuntu yayiconditional bazalwane. Iimmortality noma ukuphila komuntu ingumnaphakade
kwakunama conditions akhona noma imigomo angikubeka kanjalo ukuthi kule migomo le ekhona ukuthi umuntu medla kuona lesihlahla sokuphila wayengafi, but mayeka ukudla kusona he would die. So from time to time kwakufuneka uAdam noEva nenzalo yakhe ihambe ihlahla lihambe kulesi sihlahla iyodla kusona lesi sihlahla lesi, and so dila naso lesihlahla later on ngoba ekugcineni uJesu mesebuya sizobe sesinikwa ilungelo lokuthi siphinde siyodla kusona lesi sihlahla. Sizosichaza kahle in detail ukuthi ke lesi sihlahla simeleni nanokuthi yini ama conditions akhona na yonke into ekuthinta sona lesi sihlahla lesa sokuphila. Bese uba khona isihlahla sesibili lese kuthiwa ke isihlahla sokwazi okuhle nokubi. Now uthi bangabe echaza lapha uGenesis verse 16 no 17 chapter 2 uthi uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyokufa nokufa. Ngamanye amazwi uNkulunkulu la bazalwane siyamazi uNkulunkulu wefe. Njengoba sidaliwe emhlabeni sidaliwe sonke, akekho owanikwa iopportunity yokukhetha ukuthi wena uyafuna yini ukuphila emhlabeni. uNkulunkulu wakudala nje wazibona usukhona njengoba sikhona namhlanje. So uNkulunkulu kule test ayinika uAdam noEva ubanika izihlahla ezimbili, esinye siletha ukuphila kubona, esinye if besidla siletha ukufa. Ngamanye amazwi as they were created bedaliwe they had two options, either ukufa noma ukuqhubeka baphile as bebenikiwe impilo njengoba uNkulunkulu ebadalile. Kungamelanga badle lesi sihlahla lesi. Not only was it a choice, a choice that abanikwe yona laba uAdam noEva, not just ukuthi choice, but also it was a test yokuthi uNkulunkulu bayamlalela yini kuko konke akushilo, because it was a law uNkulunkulu ayishilo. Ngoba uNkulunkulu ngathi badala wayengenayo intention uNkulunkulu ukuthi uAdam noEva bafe. uNkulunkulu webadala ukuthi impilo yabo iphile, baphile nginaphakade, impilo yabo ichichime. So it was a test as well ukuthi iauthority kaNkulunkulu bazoyilandela yini as they were created beings, because they were given free will. Babenikwe ifree will yokuthi bakwazi ukukhetha ukuthi bakhetha ukufa noma bakhetha ukuphila yini na. Njengoba sonke bazalwane sinaleyo choice efanayo. Namhlanje sinikiwe choice, either sikhetha uJesu siphile nginaphakade noma simkhethi sife ingunaphakade. Two choices esibhekene nawo. So uJesu uNkulunkulu wayebayalile wathi abangadli lesi sihlahla. Unfortunately ke we know record kumele sichazela ukuthi bagcine bedlile lesi sihlahla, and njoba sifa nje namhlanje kunobudlwangu omungaka emhlabeni, it is because of ukuviolate lo mthetho uNkulunkulu ayobekile kuAdam noEva. Genesis 3 verse 1-7 uthi inyoka inobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ningazidli, ningazithinti uba ningafi. Inyoka yathi kowesifazane, anikufa nokufa, kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mdlana nazidla kuya kuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi. Owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa, nokuthi uyabukeka emehlweni, nokuthi umuthi unxanekile ekuhlakaniphiseni, wathatha izithelo zawo wadla, wanika nendoda yakhe kanye nayo yadla. Ayesevuleka amehlo abo bobabili, babona ukuthi bahambaze, bathunga amaqabunga omkhiwane, bazenzela izibhinqo. Into ebhlungu bazalwane yenzeka la. uNkulunkulu wayishilo directly kuAdam ukuthi ningadli lesi sihlahla ngoba menidla niyakufa nokufa kulesi sihlahla lesi. And sathola nangempela bazalwane esikhona sokuthi balalele uEva wahamba kulesi sihlahla lesi, wafica uSathane khona. Na uSathane ke kulesi sikhathi
wayezichanele ngenyoka. Ngamanye amazwi lento ayenza kubantu namhlanje ngithi siyesiza ukuthi umuntu ukhwelwa amadimoni. Utho ukuthi umuntu uyakhuluma abhonge, mhlawumbe umuntu wesifazana abhonge sokwendoda izwe elikhulu. Okuchaza ukuthi lo muntu wesifazane ungenwe idimoni ngaphakathi and likhuluma through izwi lakhe. Kanjalo nala uSathane wangena enyokeni. Engena enyokeni wakhuluma ngenyoka ekhuluma noEva. And uEva mangabe buka nayo inyoka isesihlahleni la. And nayo inyoka ayinalutho iyathinta leli fruit leli ayenze kulutho and inyoka iyakhuluma. Kwenzeka into engakazi ayibona uEva. Yesu wayesanda ukudalwa uNkulunkulu batshengisa yonke into emhlabeni bebuka yonke indalo enhle kaNkulunkulu. But kwangakazi babone nangalinye ilanga isilwane esikhuluma. So inyoka that time ikhuluma lento le ikhuluma ixoxo ukuthi hayibo ngeke nize nife nokufa. uNkulunkulu uyazi ukuthi manje nidla la nizoba njengaye. uEva concluded engqondweni yakhe ukuthi should le nyoka idlile la njengoba isikwazi ukukhuluma. Ngaba imazwi ukuhlakanipha kwayo kwanyuka ngenkathi idla la yagcina isifana izikhuluma njengomuntu. Nami kusho ukuthi mengidla la ngizonyuka ilevel yami ngibe njengoNkulunkulu. Same thing eyavuka kuSathane kuLucifer lapha engadini eZulwini ukuthi afune ukuba njengoNkulunkulu. Udayisa lawo manga kuEva. NoEva naye wathenga lawo manga akhe. Ukuthi ke njengoba ezodla naye la uzoba njengoNkulunkulu. Akekho satisfied uEva ukuthi abo Eva lo wadala uNkulunkulu. uNkulunkulu badalile wathi inini nibusa wonke lo mhlaba lo. Inini nibusa wonke lo mhlaba, umhlaba ngudale lenina ubuseni umhlaba. Kwanganela lokho uEva wafuna ongaphezulu kwaloko uNkulunkulu amnike yona. That is sin bazalwane. Isono leso ukuthi ufune ongaphezulu kwaloko uNkulunkulu amnike. uNkulunkulu kunikile lokunike wona uyakunika kunye ngaphezulu ngesikhathi sakhe nangentando yakhe. So sathola ukuthi wathatha uEva uyadla wanika nomyeni wakhe. Wadla naye futhi ezwele. Kwawukuwa ke kwaAdamu noEva. Now ngifuna sibuke lana ke bazalwane le ndaba le. uAdamu noEva banikwa ukuthi babuse umhlaba. Kwase kwenzekani? Bakhetha ukulalela uSathane kunokulalela uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uAdamu babenga phansi kwaNkulunkulu ngenkathi bengakoni. Babe abantwana bakaNkulunkulu abalalela uNkulunkulu, abadalwe uNkulunkulu, abathanda uNkulunkulu. But ngokulalela uSathane they chose a new king for themselves. Bakhetha enye inkosi. And as such, uAdam noEva njengoba benikwa authority yokubusa umhlaba, ngokulalela uSathane bezenza igqila zakhe noma beba ngaphansi kwakhe, iauthority noma igunya lokubusa umhlaba lasuka kuAdam noEva la kuSathane. I hope bazalwane niyay understand lo part. Ngizochaza kahle ezisiqhubeka. Mufunda uGenesis 3 verse 15 sebonile uAdam noEva. Uthi uGenesis 3 verse 15 ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo. Ngaba yamazwi la uNkulunkulu ukhuluma nenyoka, bonke bathola iqalekiso zabo ngokuwesonweni. uEva kwathiwa mase mebeletha uyingane uyoyiletha kabuhlungu emhlabeni. uAdam uyosebenza kanzima ukuthi aproduce ukudla emhlabathini azayongena egodini. So inyoka ke yona ke yenza ukuthi ihambe ngesisu, but le conversation ke esho uNkulunkulu la ukhuluma nenyoka. uAdam noEva balalela. uNkulunkulu mekhuluma ngenyoka akakhulumi ngenyoka physical kuphela, but ukhuluma ngale nyoka le enkulu ekuthiwa inyoka endala le kade sifunda ngayo kwiSambulo chapter 12. Ukuthi le nyoka endala ingene kule nyoka le physical yakhohlisa uAdam noEva. Ngamanye amazwi uAdam noEva balalela inyoka baba ngaphansi kwayo, but uNkulunkulu ke la usethi ke ngeke uAdam noEva noma izizukulwane sabo usibuse without interference from me ngoNkulunkulu. Ngizokwenza ukubutha phakathi kwenzalo, because ngamanye amazwi ngokungena kwesono bawele kuSathane, but kodwa kune element uNkulunkulu azoyiletha ezokwenza ukuthi kube khona idivision. Kuzoba khona abazosayida noNkulunkulu,
kube khona abazosayida noSathane ngamanye amazwi kuzoba khona inzalo embili ehlukene kanjalo. Not only that bazalwane, but kukhulunywa ke la ngenzalo, to be specific, a certain seed ngokuma uzoyichaza uzoyibheka kuyihumusho lezi zesingisi the King James nakomanye. Le seed lekhulunywa ngayo lenzalo is none other than uJesu Kristu. Ngamanye amazwi uAdam noEva, they were betrayed into sin and bakhohlisa ukungena esonweni. But uNkulunkulu lana uthi ke kukhona inzalo ezofika. Lenzalo mifika this seed le ekhethekile izofika ichoboza ikhanda lenyoka, but inyoka nayo izoshaya isithende sayo. Ngamanye amazwi la bazalwane is prophet sokuqala eBhayibhelini lezi ekhulunywa ngazo. Kukhulunywa ngoJesu ukufika kwakhe la. Ukuthi nangu uAdam noEva, they were betrayed into sin. But uNkulunkulu made a plan of salvation. Wenza icebo losindiso ukuthi noma bewelile esonweni bese bezofa, but kukhona ozofika inzalo ezofika ibatakule esonweni ichoboze ikhanda lenyoka ewuSathane ukuze abantu basindiswe. Now ngifuna sibuke la lenzalo lekhulunywa ngayo uthi uJesu bazalwane ngenkathi efika emhlabeni. uJesu uNkulunkulu. Mawufunda nje uJohn chapter 1 bazalwane verse 1 uya verse 3 uyachaza ukuthi ke ulizwi eqaleni wayekhona ulizwi uNkulunkulu eNkulunkulu. uJesu ngamanye amazwi uye owadala benobaba. Ngamanye amazwi uJesu uye oyicreator, umdali wethu kanye noNkulunkulu baba. So ngamanye amazwi ukona kwaAdam noEva, uJesu wangenelela wathi mina ngizothatha isono sikabani sehlabathi lonke saAdam noEva nesizukulwane sakhe sonke. Yimi ozofa endaweni yabo, yimi ozofa ozothwala ihlazo labo. Ngamanye amazwi uAdam noEva nje bebonile bedeserve ukufa. uJesu wathi no, yimi ozothatha indawo yabo ngibafele labo. That is why mabufunda uPaul mechaza athi uJesu uAdam wesibili, ngoba uJesu wayezothatha indawo waba umuntu, because uNkulunkulu cannot die, akwazi ukufa uNkulunkulu. Kwafuneka azothatha inyama aba umuntu njoba afike emhlabeni ngoMaria waba khona emhlabeni wazogcina ebethelwe esiphambanweni. Wayengekaza kwazi ukufika uJesu in his divinity emNkulunkuluni bakhe, but kwafuneke athathe inyama aba umuntu aphile bese ayakwazi ukuthi afele ihlabathi, aphile impilo engenasono engenasici nanesodwa ukuze abe umhlatshelo olungile. Mabufunda lapha noGenesis 3 bazalwane uverse 21 to 24, uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdam nomkakhe iziphuku wabembathisa. uJehova uNkulunkulu wathi bheka, uAdam usenjengomunye wethu, uyakwazi okuhle nokubi, kepha manje makangelula isandla sakhe athathe nakuwo umuthi wokuphila adle aphile kuze kube phakade. uJehova uNkulunkulu wamukisa ensimini yase-Edeni ukuba alime emhlabathini athathwe kuwo. Wamxosha uAdam wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Adam amakherubhi kanye nenkemba yelangabi ephendukayo ilinde indlela emthini okuphila. Now into esikutholayo lapha kwiphathi yokuqala lapha ku21 uthi uNkulunkulu wabakhela iphuku. Lezi iphuku lezi bazalwane zaziqhamuka esilwaneni lesithize, okuchaza ukuthi kukhona isilwane ekwafuneka sife ukuze akwazi uAdam noEva bamboze ubuze babo. Ngoba eqaleni uAdam noEva nkathi bedalwa bazalwane babegqoke inkazimulo kaNkulunkulu, njengoMoses naye ayekade esentabeni noNkulunkulu benaye ubuso bakhe bagcwala inkazimulo kaNkulunkulu. noAdam noEva, they had that divinity because uAdam noEva babekwazi ukuxoxa noNkulunkulu ubuso nobuso, and bekwazi ukuthi bahlangane noNkulunkulu in that sense kwinkazimulo yakhe, and yayingabalimazi bengafi ngoba nabo they had that glory kubona. But as soon as bona leyo glory kaNkulunkulu yasuka kubona basala benqunu, and kwafuna uNkulunkulu abambathise ukuze unqunu babo bunjani bukhaveke, ihlazo labo lingabonakala. Now lesilwane safake bazalwane, very interesting ukuthi lesilwane sasimele
uJesu ozokhava ihlazo lehlabathi lesono. Ngamanye amazwi lento esikhona into ebizwa ukuthiwa ke i-type ne-antitype. Ngamanye amazwi isimboli noma isibonakaliso bese kuba ukugcwaliseka kwesibonakaliso. Isilwane lesiya sasi i-type kaJesu Kristu oyi-antitype. Ngamanye amazwi lesa silwane sasimela uJesu into azoyenza kwihlabathi azosifela ngenxa yesono sethu. NjengoJohn mangabe bona uJesu eza uthi behold the lamb of God that takes away the sin of the world. Iwundlu likaNkuluNkulu elisusa izono zehlabathi. Ngamanye amazwi lesa silwane sabulawa sasikhomba ukuthi uJesu uyeza uzofela uAdam nezizukulwane sakhe ukuze babuyiselwe kuNkulunkulu in good favor le abawe kuyona. So ngamanye amazwi zonke lezi izilwane ezayihlatshwa kusukela kwiTestament elidala nani ngenxa yokona kwabantu ukuthi zonke zazimele uJesu lezi izilwane leziya. Laba babekwenza oAbraham bonke noIsaka nobani babekwenza in faith hoping ukuthi uGenesis 3 verse 15 le prophecy izoba fulfilled ngelinye ilanga uNkulunkulu uzowehlisa indodana yakhe ezofika izofela ihlabathi izosimboza kwishame yethu noma kubuze bethu besono. So ngamanye amazwi kwakubalekile bayenze le nkonzo le ngoba yayikhomba ukuthi uyeza ozofika azobafela which is iwundlu likaNkulunkulu eluJesu Kristu. Now uJobe 1 verse 6 to 7 uthi kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova kwafika noSathane phakathi kwabo. uJehova wayesethi kuSathane uvelaphi na? uSathane wamphendula uJehova wathi ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. What an arrogant response kuSathane. uSathane la amadodana kaNkulunkulu ayahlangana la. Ngamanye amazwi amadodana kaNkulunkulu njengoba kukhulunywa ngawo kukhulunywa ke ngedalwa ngohlobo oluthizo ledalwa engengene in detail ngazo lezi idalwa lezi but engakusho nje in short ukuthi idalwa ezirepresenta eminye imihlaba engazange eziwele sonweni. So njengoba le uNkulunkulu ebize lesi sigungu noma this meeting noma kule council le yaseZulwini uSathane siyamthola efika naye ebe ingxenye yalabazalwane laba. We know ukuthi uSathane bexoshiwe. Yini eyenza uSathane abe neaccess yokungena kule council eZulwini na? Ingoba uSathane ngenkathi enza uAdam noEva bone wathatha iauthority yomhlaba eyayinikwe uAdam wayibuyisela kuyena uSathane ngokonisa uAdam noEva. Ngamanye amazwi when the affairs of the universe kudiscusswa ama issues akhona icouncil ihlangana uNkulunkulu ebiza all these leaders of different areas in the universe. uSathane naye comes claiming ukuthi nami I'm here by right ngoba ngizorepresent umhlaba. And ianswer yakhe iyasinika iclue ukuthi njengoba echaza lana ukuthi athi uNkulunkulu bembuza ukuthi uvelaphi athi mina ngivela emhlabeni ekuhamba hambeni kuwo meaning ukhalisa sami isicathulo lapha ya yimi onjani obusa lwamhlaba loya nabantu bakhona balalela bani balalela mina. Sakhumbula ke story ukuthi uNkulunkulu wamcorrecta lapha ukuthi no hayi bonke abantu ababakho but uJobe ukhona olungile. Have you considered i7 yami inceke yami uJobe? Sasazi ke story uma siqhubeka but engifuna sikuthole la noma bengifuna ukuveza ngaleli verse ukuthi uSathane mefika la he comes as a representative of umhlaba lwesiphila kuwona ngoba uAdam wayesekadafa ngalesa sikhathi akuyena owayi rightful leader noma prince noma king uNkulunkulu ayibekile ukuthi ibuse lomhlaba. So njengoba sefile uAdam wafa uAdam vele eselalela uSathane esenike authority yakhe kuSathane. So uSathane exoshiwe ezulwini wathola ifoothold ukuthi abe nomhlaba ozoba kwiauthority yakhe. Noma engawu-own umhlaba uSathane but iauthority le ayinikwe uAdam was transferred from uSathane yaya was transferred from uAdam yaya kubani kuSathane wawubusa. That is why mangabe ubheka ukuthi kungani uJesu kwakufuneka afike ewumuntu. Ingoba umuntu wayinikwe lomhlaba hayi ingelosi
hayi futhi enye esinye isidalo, but kuwumuntu. So uJesu mefika la emhlabeni wayezofela thina, but wayengazeli uzofela thina kuphela bazalwane, but wayezo regaina i-inheritance yethu yalahleka, noma sithi ifa lethu lomhlaba esalinikwa uJehova, ukuthi leli ifa leli libuyele kumuntu. That is why uJesu abizwa ngoAdam wesibili, ukuthi uAdam oqala wakufuna kube uyena osirepresentayo ekhaya eZulwini wengasakwazi, but now we have another Adam, a second Adam, oyena ongena sici, ongena sono, owaphila impilo ephelele la emhlabeni, wafa wavuka wayikhaya eZulwini without ukona. So uye umpriest wethu noma osirepresentayo. That is why bazalwane kuthiwa asikwazi ukuya kubaba ngaphandle kwaJesu. Ngamanye amazwi uJesu uye oyimediator yethu, uye umpriest wethu, uye phakathi nendawo kwethu noNkulunkulu, oyena osinxuselayo. That is why mesikhuleka kuthiwa sikhuleke egameni lika Jesu, because uye kuphela esikwazi ukuthola ama blessings kuNkulunkulu ngaye kuphela, akekho umuntu. He's the second Adam, the one who is our representative. Now Luke 4 verse 6-7. Uthi uSathane lapha yana, uSathane wathi kuye, amandla onke lana ngikunika ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo ngokuba inikwe mina, futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami. Ngakho ke wena uma ukhuleka phambi kwami konke kuza kuba ngokwakho. Ngamanye amazwi la bazalwane mengabe nginika background, uSathane ulinga uJesu la. Sasikhumbula istory esehlane uJesu efaste u40 days no 40 nights. uSathane mefike ezolinga uJesu, one of ilinga amlinga ngazo wathi, njoba sichaza la uverse 4 uthi ngizokunika konke lokho ngoba kwanikwa mina. Ngamanye amazwi umhlaba nembuso yakho kwanikwa bani? Akunikwa nguLucifer, kwanikwa uAdam. But uAdam uye ngokulalela uLucifer wakunika bani? uLucifer. That is why uSathane mangabe echaza la athi kunikwe mina lokho and ngikunika nombani engithanda ukwenza. He was right in a sense yokuthi yes, ukubusa komhlaba kwanikwa yena, kunikwa uAdam. Therefore as the one who is the leader of umhlaba noma iauthority omhlaba ukwazi ukunika ukubusa whomever afuna ukumnika khona. So uthi Jesu la, wena Jesu azike isidingo ukuthi uhambe uyofa esiphambanweni, wena nje enza nje khothamele ngizokunika yonke lembuso. There's no need for you ukuthi uqale phansi uyofa esiphambanweni. There was a temptation uSathane amlinga ngayo uJesu, but ke siyazi uJesu ukuthi wenqoba kanjani leyo temptation leyo noma leso silingo asilingwa uSathane. But ngifuna ukunote ukuthi uSathane acknowledges naye ukuthi uye onikiwe iauthority, but uJesu wayengeke azayiza ayithathe iauthority yomhlaba kanjalo. Kwakufuneka awuthenge umhlaba ngegazi lakhe, kwakufuneka afe in the place of abantu basemhlabeni ukuze akwazi umhlaba ukuregaina, because umhlaba now walahleka inheritance yethu. So kanjalo ke kwakufuneka uJesu ayithenge ngegazi, but uSathane wemofferisha indlela elula yokuthi umhlaba ubuyise. But uNkulunkulu uJesu was never going to have that, because iBhayibheli liyasho ukuthi akekho umuntu ofuna akhonze ngaphandle kwaNkulunkulu and no one else. So uSathane ke did not succeed lapho, uJesu wakwazi ke ukuthi anqobe lapho. Kuthiwa ke uJohane chapter 12 verse 31 uthi kalokhu kungokwahlulela kwalelizwe, kalokhu umbusi walelizwe uyenza ukuxoshwa. Ngamanye amazwi kukhulunywa ngoSathane la ukuthi umbusi walelizwe unjani uzoxoshwa. Ngamanye amazwi kukhulunywa ngokuxoshwa kwaSathane okwesibili ke manje. Waxoshwa oqala but usexoshwa manje okwesibili ngoba wayesekwazi ukuya eZulwini ayonjani ayothi representa umhlaba. But ngokufa kwaJesu lamlahlekela futhi lelo thuba lokuthi ahamba ade le eZulwini athi yo represent umhlaba. Ngalesi sikhathi sokufa kwaJesu uJesu was confirmed as the new Adam, as the new authority yomhlaba, because wathatha wonke umhlaba wathi ngizofela wonke kumina, lonke ihlabathi ihlazo lehlabathi ngizokulithwala mina ukuze umhlaba ubuyele ngaphansi kwami, and then bese ngubuyisela kuAdam owayevele enikiwe originally ukuthi abe umbuso
umbusi walomhlaba. So kanjalo uJesu ukhuluma ngokuxoshwa kwesibili manje kwaSathane la kule lokhuzana kule part le. Bese uthi Isambulo 12 verse 10 uthi ngase ngizwe izwi elikhulu eZulwini lithi kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokuka uNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu abamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Ngaba yemazwi uSathane into ayifika ihambayo yenza lapha eZulwini wayefika amangalele abangcwele baNkulunkulu esihlalweni sobukhosi. But uJesu on the other hand akasimangaleli thina unjani uyasinxusela. So uSathane into ayenza wayemangalela njengoba efeyenzela nakuJobe. Angithi kuJobe uma efika kuyena uthi hayi wena uNkulunkulu njoba uthi have you considered my servant uJobe inceke yami uJobe. Uthi uJobe ukukhonza ngoba umvikelile. Angithi umvikelile yonke into ayithintayo iyaphumelela. Uma wasususe zonke lezi zinto lezi kuyena uJobe uzokuthuka ebusweni bakho. Ngamanye amazwi uSathane iaccusation ayenza noma ukumangalela ayekwenza kuJobe uthi uJobe ukukhonza ngoba nakho enezinto eziphathekayo omnike zona nanokuthi umvikele. But hayi ngoba nakhe kukhonza ngoba nakhe kuthanda noma enentshisekelo ukuhlonipha. Yiko umvikele. Mase ususa zonke lezi zinto kuyena uzobona uzokwenzani uzokuthuka. So ngamanye amazwi uSathane wayemangalela into ayenza we have an example ukuthi wayemangalela kanjani mangabe esuke emangalela abangcwele njengoba enza emangalela ke uJobe. But siyazi ukuthi ke wagcina exoshiwe okwesibili uSathane ke ngalendlela le. Kuthiwa ke uverse 12 ku chapter 12 esambule ngaloko thokozani namazulu nabahlala kuwo maye kuwe emhlaba nakuwe lolwandle ngokuba uSathane wehlele kini enolaka olukhulu azi ukuthi unesikhathi esifushane. Bazalwane, this is where we are. We have learned ukuthi kusukela ekuqaleni iqala phi indaba yesono njengoba sesifike la. Sathola ukuthi isono singene kanjani, sathola ukuthi uSathane ke wa convince ingxenye yesithathu eZulwini baxoshwa naye. Wadala umhlaba na kanjalo emhlabeni wafike wa infecta umhlaba ngesono uSathane. Saqhubeka indaba waba umbuso walomhlaba. Now the reason why amufunda isithombe lesa segolide ku chapter 2 uDaniel la khona itshe lifike lichoboze inyawo likhomba lesa sithombe sikhomba imbuso eyayingekho ecebeni likaNkulunkulu. Imbuso leyana eyadiviswa uSathane, imbuso steeped kwi-paganism noma kukhonzeni kwezithixo nasekwenzeni ngendlela eyayingalungile. Ngamanye amazwi lembuso kwayimbuso in essence ekuyimbuso eyayifomwe uSathane. Yesu uNkulunkulu enesandla sokuqoka amakhosi ngabe ufunda in the Old Testament uthi uNkulunkulu uyena appoint kings. Ngamanye amazwi he was the one that authorized whatever uSathane wayekwenza, kodwa in his plan as ukuthi what is good and what is not good for abantwana bakhe in the long run. Ngamanye amazwi uNkulunkulu he lets things happen in history ngenxa yokwazi ukuthi ke in the long run how it would benefit abantwana bakhe in the process. So ngalo ndlela leyo uSathane became the ruler. So uNkulunkulu uthi ke uma mangabe uSathane uma uNkulunkulu uJesu eza eshaya umbuso wakufika uzochitha yonke lembuso kaSathane noSathane imbala naye and ngeke kuphinde kubonakale ukuthi uSathane usekwaba khona nembuso yakhe le khona. So as we enter ke siqhubeka nesifundo sethu, we are going to be looking at a chosen nation, and then sizobuka ukuthi ke lento ihamba kanjani izifinyelele ekuthini sizifike kuPaulus, because we need this background bazalwane, sayidinga le background ukuze sazi ukuthi yini eqhubekayo, ngoba kuyo yonke lembuso uSathane uyo ngemuva, whether umbuso wamaBabylonians, whether umbuso wamaMedes namaPersians, noma umbuso wamaGreeks, noma umbuso wamaRoma lo wabakhona, even nalembuso yanamhlanje lesitholayo ebusa umhlaba wonke, ukuthi nayo there is Satan behind yonke lembuso le, kunoSathane ngemuva, because uyo originated yonke this form of government esitholayo, because igovernment eyodwa eyikhona eZulwini ile khona uNkulunkulu wakuyena inkosi
and no one else. But now we have a plethora of administrations ala emhlabeni, so much confusion ekhona. But kodwa yonke le confusion idalwa isitha esingusathane. But uNkulunkulu uthi ke he will correct this very soon and very soon. uJesu bazalwane njobe eshilo uMatthew 24 ukuthi uzobuya and inkomba sesiyayibona ukuthi zithini. So as we enter ke manje sizoya ngokuba deep ku study sethu, and as singena deep kancane kunento efuna sizazi, and then before sifike kule part le yoku identify ukuthi Silo ubani no Paulaso ubani. uNkulunkulu ngathi nganibusisa bazalwane. Ngizocela sikhuleke uma mangabe ke siqhubeka kanjalo sivala istudy sethu. Baba wethu sekhazulweni Nkosi, siyabonga ngako konke Nkosi usenzele kona. Siyabonga Nkosi ngesifundo sesitholile, siyathemba Nkosi yami ukuthi ngomusa wakho Nkosi abantwana bakho belalele, you'll make them understand. If mabe khona Nkosi la abangezwa khona, ba rewind babheke Nkosi yami, umoya ngcwele ubasize ukuthi Nkosi yami lamaqiniso bawa understand, ukuze bazi Nkosi ukuthi sesiphile esikhathini sokugcina kangakanani, ukuthi Nkosi kuseduze kangakanani ukuthi ubuye. And Nkosi yami yini elindele kuthina njengabantwana bakho, ngoba ngeke uthathe noma ubani Nkosi ayekhaya eZulwini, but ushilo ezweni lakho ukuthi labo abaye eZulwini ibaphi abayobusa nawe iminyaka eyinkulungwane. Ngakho Nkosi yami ngiyacela Nkosi uba ubasiza abazalwane nami ngokunjalo as ngifundisa ukuthi ngibe clear, bakwazi Nkosi yami ukuthi bathathe konke okushoyo ngoJesu Baba, ngiyakhuleka, amen.